Awesome. En sy gaan maar net 'n gewone huis, maar baie diep. Ek kan 3 hierre. Ja, sy is so goed. En ja, ek het al huis gevang en toe het ek dit afval en ek wil 'n dubbel verdieping en dan was jy genoeg blokkies hier so. Ronnie, daar van af. Ja, my naam is Donnie en haar naam is Tiona en ons van ons Rubenveld en my is van Lawrence. En ek Jy kan nou op haar channel sien dat ons van Lawrence is, né? ja, en dis net Suzanne van my ma se en my pa se. Ons het baie video's van my pa se pas van ons tot hier. En van my ook klein. Wat smaak dit? En sy is net vandag saam met my met sy bly. So toe sê ek vir ons 'n video maak en toe sê ek chap. En ek is nog eens amper klaar, net so. Ek moet nou net begin met Legos. So, please mind the mess. So hierdie gaan ek sê soos 'n baie lang video. Ja, dit is actual 3. Ek gaan 3. Maar nie te veel van, okay? Okay, nog een. Nog een. Okay. Nog een. Ja, dis my derde leier. Nog een. Ja, Net hierdie ene en dan sit ek. ja. Maar as ek kan nie binne speel. Ja, nou moet ek so. Ek wil nog my deur insit. Ja, problemo. My Ek het ook nog een. okay. Doe dit werk? Oh, cute. Is er nog 'n deur hier? Ja. Oei. Ja, open. Hey, sorry. Waar my Lego? Kyk hier so, ek is klaar deur en halfpad klaar. Ek sien nie halfpad klaar nie. Nog net begin. Ja, is nie halfpad klaar nie. Ja, julle, Dit gaan vir ewig. ja, dit gaan. Wanneer gaan ons ooit gaan eet? Ja, dalk gaan ons 'n break vat, maar ek dink so nie die video moet nog klaar wees. Ja. Dalk los dit so en as ons terugkom dan gaan ons weer begin. Oh, ek van die hondjies. Nee, ons mag net bid. Oh. Of dit. Ja. Ja. Waar is 2 blokkies. Oei. Ai, Ja, sy is 'n bietjie Engels en ek is Afrikaans. my ma praat Engels, maar ek weet nie hoe dit is. Dit is weird. Ja, maar sy is Half en half Engels. ja, maar sy is in 'n ander land gebore. So, My mother is net me. Ek is in Kaapstadse hospitaal gebore. ek is George. Nee, ek is ook in George. Ja, ek is ook in George. Dalk het ons ma's eers mekaar gemeet daar. Ja. Nee. Nee. Definitief nie, ja. Ja. Ja, en ek en sy is al vir lang video's vriende, sorry. En ek en sy is in elke video paar is ek dit in en dan as sy by my kom kuier dan maak ons video's. Want sy Wat is wie? my helper. Ek weet nie. Spatula. Nee, wat se naam is dit nou weer? Ek het 'n Elsa sterretjie gehad en dit was Olaf se hand. Dit was Olaf se hand. Ja. Oh my. Ja, dit is weird, nee. Ja, klopt. Nou. Ik heb je nou zien. Jouw rug op de plek. Ja. Die blokken. Hallo, breek je altijd af mijn Ik ga nog niet 2 jaar en dan ga ik die dubbel verdiepen. Jo, sorry. Er is letterlijk net 1 meer en dan lijkt het vlog. Ik kan niet geloof zien. Mijn benen van Oh, net begin jullie. Ja. Sorry. Het is alsjeblieft ooit geen blokje. Nee. Oké. Wauw, direct niet. Wauw. Dit is, nee. It's my Lego. Ja, zo. Girl, why am I even asking? Why are you
so crazy this day. Yeah, I don't know why I'm so crazy. Ah, dat kan hier af. Ja, dus praat Engels en Afrikaans, maar is die beste. Ja, dus en ik denk dat Ga ik wel ietsie krijgen, hè? hier wil dit af. Oei. Bye. Kijk maar net wat ons doen. Ik kan niet redelijk zien. Oh no. Jo, ik heb een groot kamer. Ik zal het doen aan de kamer van de bouwhuis. Jo. En deze kamer staat niet altijd dat ik op speel om mij bezig te houden. Jammer dat ik naar die hele bak val. Nee, sorry. Bedankt. Dan krijg ik. En nou dan Oh, je laat het op een gegeven moment. Toen lijkt je de zwembad met de toen lijkt je de dijkplank. Ja, ik weet. Oké, dan wil ik nog een meer bouwen. Of is er nog een dijkplank? Dijkplank. Ja. Legos wordt omwenden. Jo. Wacht hè. Die Legos wordt omwenden. Jo. Zo bij mijn dus. Jullie gaan een lang video weer zien. Het is langste. Ik denk dat is nog bij lang video's op YouTube, maar ik denk is er aardig niet. Maar jullie gaan een beetje lang video dus. Zo. Hou je broek aan. Thanks. Oh. 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 Dat is nog die man. Great. Van die. Cool. Cool. Ja, nou wat ik zeg. Niet door je cool. Snel maar. Is oops available. Maar Ali faces is afgelegd. Ja. Ons gaan hier een vind. Dit is het toe. Huis. Ja. Lego's gaan niet altijd. Laat ik gewoon iets krijgen. Hoe en ek het net 'n bracelet gemaak en toeval alles. Ja. En hier So was zo heartbreaking. is my bracelet wat ek gemaak het. Sien julle? Toe net aan my net afval. Ja, en myne is so mini. Kyk haar. Soos mini. Ek dink jy moet net bietjie daai goed afsny so net nie so. Ja, kyk hoe mini is dit julle. Dit lyk so. En dit is so klein haartjie daar. Kyk daar, daar's dan love. Dis vir my mamma. Maar ek dink ek gaan dit vir my boetie gee, you know. Want dis ek nog nie gebore en nie sy handjie gaan soos actually so klein wees. So as jy net dit gaan afval hè. Sorry julle. Die tablet is nou afgeval. Soos dit. Ja. Oh no, op afval my simpel dier. Bly. So ja, kom ons gaan aan. Shap. Dan jy praat jy jou tyd. Ek weet, ek gaan af. Nee, Dit is die beste julle. ja. Wat lekker. Oh, sy lag verskriklik baie. Ja, ek lag baie. Ek het 'n venster. Nee, wat het jy gesê? O ja. Ek het 'n venster. Ek gaan my badkamer. Kan jy ooit 'n badkamer hê, Annie? Ja. Ek kyk onder daai ding. Dis my badkamer, julle. My toilet. Jana. Ek dink dit gaan nie genoeg plek wees nie. Ek praat mooi Engels, so kan sal julle verskoon as ons nou Engels praat. Ja. So, nee. En Afrikaans praat is die beste taal vir altyd. Julle oh, kyk hier is tot 'n klein 5 rytjies. Oh, my ma het dit kry, dis afgelet. Oh, ja, wat kan ons dit gebruik vir 'n deurhandel? Nee, so 5 deurhandels. Daar. Dit gooi uit heel goed.
Ja, dan nou dat ik gekeken. Dit is ideaal. Oké, dus was mijn ik zie nog meer. Hoe gebeurt het? Dat is het dingetje wat ik onder aan het doen had. Wat ik onder aan het doen. Oké. Wat gaat er? Oh ja. Oh, die dat doen. Wat ga ik nou weer maken? Ja, sorry, ik klap niet te veel in je. Ja, ik ben erom. Sorry. Ai, nou, dat trap ik nou niet op. Oh, ik moet een borrel. Jo. Is het reg als we nou hierdie video stop? En dan vertel julle maatjies. Julle moet kyk of julle 'n hele tyd kan Spandeer. So ons gaan nou dit bære. Want ons word nou al so moe van bou. So, gaan sê vir julle maatjies, Kom ons gaan bou nou, Lego. ja, en dan kyk of julle 'n hele video kan maak en ons kan nie meer. En ons is nog honger, want ons is niks eet. Ja, en die kos staan nou in die kombuis. So, ja, dink so. So baie julle. Bye-bye. So, hierdie is die final ding van myne. Dit gaan nie mooi lyk, kyk al. Dit lyk nie mooi nie, né? En dit is myne. Net as En kyk die agtergrond, daar's 'n klein sonnetjie met 'n smile en sy daai sticker vir my gegee. Ja. So kom ons wys gou haar. Wys vir my. Dis jou YouTube video, meisie. Ja. Oepsie, dit. Okay, ja. So daar's ons twee. Daar's die tablet. Okay, bye.